Veliki pozdrav ljudi, s vama je Matex, naš klip poradimo omiljeni anime likovi. Postite grupu u opisu ovog videa, krenimo u klip. My soul is tormented by a succubus. Calling sis, pencil dripping from the way I spit. Fell in love with this, sis got music, now she in my grips. Wanna take a sip of her only sign. Peto mesto je Osokura. Osokura iz anime Shaman King, on je glavni lik tog anime, dok je njegov brat glavni negativac. Četvrto mesto, Son Gohan. Son Gohan je sin Goku i Chichi. Prvi put se pojavio u prvoj epizodi Dragon Ball Z. On je imao veliki potencijal da bude najjači. Treće mesto, Naruto Uzumaki. Naruto Uzumaki je sin Kushin i Minata. Četvrto je Hokagea. On je Jinchuriki Kurame, također je Hokage. Drugo mesto, Jinga. Jinga iz anime Beyblade Fusion, Metal Master, Yuri i Show Steel. Njegov bil je legendarni Pegas. Prvo mesto, Yaden Yuki. Yaden je glavni protagonist anime Yu-Gi-Oh! GX. Njegov dek se sastoji od elementarnih heroja. Ja sam svi vidio klip. Ako jeste, ne zaboravite da ga lajkujte, a mi se vidimo u sljedećem. Peace. Licu kada ostanu bez smeka, sa njima bit će isto, nikad neće